بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد, mahuli niya mga kamamanghuran sin kami takbal na to yung pagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala sin iaabot niya pagkita niyo ha adlaw amuin babakon tanuin insyaallah ta'ala kinsum na magtagna na kita niyo sin pagpuasa sin kita niyo ha bulan Ramadan dumi ni magtarawi na kita niyo insyaallah bidnillah. Pag-review na kamasal Quran. Patuan Zakaria Muhammad siya ini ang buklay ng mga maas na mga mahadmoro mga di kami mahadmoro timag na ha tahun 1996 sambil pa 2010 timulak kami pasudan ng adji pag mga 3 months na kuman pa 2016 naman yung kawi na mo yan. So ikaw Zakaria maas na mo Ton Zakaria pag-agama damikan na Sheikh Mansur anak niya damikan din ang mga kakasising kita niyo yung invitation din kanila salta na invitation nagdihil na asal atin niya maudu bat bang sadya mo in wayroon to di mga dihilan ako atin niya maudu bitsaraw tanyo adlaw ini lawi awla habil munasaba pagkakita ng talibul ilm katan kinso matin niya Ramadan na maningkat hati ko mga dangla di mga saboto niya to sabi ato inang tanong mo kadima man itiyo nasabot hi Imam As-Sa'di rahimahullah long niya i'lam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu syakka anka waddaran wa yakshiful haqqa lidil qulubi wa yusilul abda ilal matlubi. Ini tu nasabot Imam Sa'di rahimahullah kitab niya ha al-qawaid al-fiqhiyah mariaw na kan yun na kami memorize ha matan sin al-qawaid al-fiqhiyah. So nasabot na ini long na i'lam hudita anna afdalal minan i'lam fi'lu amrin yaqtadi al-wujub pag makna siya atin niya wajib sabal aslu fil amri annahu lil wujub lang niya i'lam ingata intawiyat sim mga ulama mang sila mang Hindu daran nila yang hinduan in talibul ilm mang manda atin niya makawatuk patawfiq diwan hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala patong mubasaw ni namun kitabihi Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab i'lam rahimahullah rasyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyah akad biat tukatani namun inamun kitab niya biyan inatuloy ng mga tawi at yung mga ulama daran nila ipipanginduaan ng mga talibul ilmang man na makabatok pa kasabunnalan zaman na mo yato yung guru bukon masub amurid niya may nang guru resab pagos information ilmo ipagdihil nila murid nila matiyo dah bukon biyakan dakatuan Zakaria Muhammadin akad mong maghindu idil kataning kakunahan mo lawi awla mustalahul hadith nakaw na yato na zaman niyo yun alhamdulillah jackpot ka mo na zaman na mo yung pagkakatuon Bagyo Zaid bin Thabit yung pagkatuon nabiyaw matod kita ni Marrakech din gamdaman na yun ang kita ni center pagtuturan ilmo in Sambuanga na ibo si Marrakech busin barnami sa mga Marrakech din di ka to maringkat katan so man kita magbalik pakabtangan hi Sa'di Imam Sa'di rahimahullah na i'lam ingat ya ka talibul ilm kaulungan ka sin Allah subhanahu wa ta'ala anna afdalal minan
in sarayo-rayo lang na minna day na Allah subhanahu wa ta'ala atin niya sarayo minna day na Allah subhanahu wa ta'ala ni'mat dihil niya paipon niya ilmu siya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam faman yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala an-Nawawi rahimahullah aw fi hadha al-hadith bayanun zahirun li fadli al-ulama'i ala sa'irin nas wa li fadli at-tafaqquhi fid din ala sa'iril ilm. Long Imam As-Sa'di rahimahullah in sarayo lalo na minna ni'mat idihil sinallahu ta'ala paipon niya amunin ilmu syar'i, ilmu asyar'i bukon ilmu ad-dunyawi bunalim mga ilmu ini amuin sabutay na perkala dunya on manfaan niya sa bukon biasin manfaa mo piya pangadjising kamuwiyaon sabin manfaa piya pangadjising kamuwiyaon may nang niluto paadlaw kana sa unin ilmu yaon sa bukon ingkatan sin ilmu hati niya maon manfaan niya. Ilmu sihir, ilmu day sab. Bukon ka sir. Ilmu sihir mako mengat magtugsok jom mo pakuan niyon, ang pamutitawal-tawalan. Umunin pangadyon tawiyayon sa unang protection ta. Pamutitawal-tawalan kudanan kaw. Biyan. Ilmu day sab yaon. Magtapi kaw kapal, ilmu day sab yaon. Sa uno to di namon minanin din Allah subhanahu wa ta'ala amuin magmunpaat siya dun na akhirat. Lang sin imam lang na yuzilu syakka anka waddaran. Amun ilmu maigi na muin yuzil zala yazilu. Yuzilu syak anka waddaran. Amuin maig niya mapapas na inamun asyak. Unin syak pagduwarwa. Sa imaksud din dito si muallif rahimahullah asyubahat. Imaksud si muallif rahimahullah dito asyubahat. Maiglong na insyak iwan sindaran. Unin daran? Lummi. Sa imaksud si muallif rahimahullah dito hadaran amunain asyahawat. So rin doon makapining pangasubo maalamatu ilmin nafi. Unin alamat sinimpiang nga jim yun ilmun nafi. Bang ikaw siya? So suwi kita ni undang-undang suwi kita bitikan. Supaya kaingatan mo inamun ilmu yaon magmangpaat iwan sindi, suwi ta kaingatan mang uno inamun ilmun amun ilmu an nafi. So sebot ti Imam Sheikh Sa'di rahimahullah in ilmun nafi law na pagyanon amun maig na yung syubhat dun kay mo iwan maig na no syahwat. So bangin ilmu kaya nga mo yan di makaig sin syubhat di ra makaig sin syahwat. Walang ko problema. Ating nabukon sa ilmon nafi. Okay. Beto na kasimple. Bang ipagpangadji mo sing Quran iwas sin Sunda, naigin syubhat, ilmun nafi na yan. Naigin syahawat, ilmun nafi. In pinaka-worst na dua, amo na ilmu syubhat. Amo na asyubahat. Sabing problema syubhat, insuukon niya, insurun niya agama. Agama insurun niya. Ang pa yung syahawat, besi mga hinang maksiyat, singkaiwan ng mga talibul ilm, tapi ada kuman, timaw din sina tunang-tunang. Talibul ilm mabanos, mga namara-marakis ba ini. Ika da yung nasabihan, jumadya kasyab kang kato naman kung mo alam siyang room. Ito na lang na yung crash. Kilig-kilig alam si madrasa. Biyan. Magtikdakan sin sikiw yan, ito na nalimaw yan. Kada on waktu mangpangadjam bay malingkat usog ka Jakatan atau mang buhay na Jakatan. Di mo maiwasan makakintat ka mga lumaway kayo mo. So insuro si syahawat maksiat. Syahawat mo pa bawai, syahawat mo pa pangalta, syahawat mo hain ng maksiat. Okay na, ito problema ra sa beto. Sa yung pinakamalago problema rin, yung syubahat. Sabi yung syubahat, isurun niya agama. Isurun niya. Labi aula yung syirik, iwan sin, bid'ah. Yan ang sabi, tulong Ibnul Qayyim rahimahullah, al-bid'atu ahabbu ilal iblis minal maksiyah. In bid'ah, lawi kalasahan sin iblis. Iblis, lawi siya malasa tao magbibid'ah, din sino no? Maghinang maksiyat. Unang reason, so bintaw magmamaksiyat, on chance niya magtawat. Kaya nga tanin na maya-maya siya, on mangi haram.
inamuin kimindat siya rin lumudjang-mudjang ako ayaon, kaya nga tan ni haram. Insimika siya, kaya nga tan ni haram yaon. Iminom siya alak, tabi ada kuman yaon, haram yaon. So, ang chance niya makapagtawat. Ang pa yung problema, yung bidaa, di makapagtawat, inimihinang kanya. Unin sawab, di makapagtawat, mapuwas din na tawpik din na Allah subhanahu wa ta'ala. Unin sawab. Impanganal nila, yung kakahinang nila, yun imam mo. May ta sila magtawat, bisa magsambayang nasab sila. May ta sila magtawat, bisa magpangadji nasab sila. Sa yung problema, yung pagsambahayan nila, yan ang muransin, kabidahan. Nauna ko makakita magtakbir, Allahu Akbar, luluputin dila. Na mayroong makadinay, insang bahayang yun, insang bahayang yun, di akan sintuhan. Di akan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa naman ko nagsambahayang Allahu Akbar. Kan? Tay maun sintuhan. Di akan na insurot ibadat. Uno. Dua. Uno naman. Amo na ikhlas iwan sin ittiba. Bang iyon ini ikhlas wayron ittiba di datay maun. Iyon sabi ni ittiba wayron dun ini ikhlas di datay maun. Akan na ito nakapamungin Rasulullah inumat niya mabahagi makakapiton tagto ambok din makasud pasulong katan makapitan ka jahannam. In kapiton tagdo ito magsambahayang magadji magpuasa magzakat. Sa may ta makasud pa na pinan ka jahannam. Sa sin ittiba wayron. Nauna ini tikad nila to. Ikaw ton, nagbatok ko yan to. Magsambayan ko yan to. Allahu Akbar. Nakaroon ko yan to magsambayan. Ha? Unin natin yan to. Long nila, inidikad nila dito. Long ni, pag-ihtiram long ni, hakamaasan ta. Sab gimuwa kita din dito. Namisan pa pila ngayon murag natin sambayan mo. Nalin tayo mo ang sintuhan. May ta, inalis na Rasul sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aytumuni usalli. Simple da, makadag magitiba sa jakaw. Biyan. Nang kaywanan ni imam nila uno. Himar. May kam himar? Himar ini imam. Na minsan dal imaw taas langit imbasag nila magsambayang. Di tayo maon sintuhan. Sa mayroon ittiba. Surindo na haon mangin ilmo pa ngadji mo di mapapasin duayaon in kabidaahan iwan kasyirikan iwan di mapapasin syahwat ang panakaw na ngadji na yun ang guro ang panatimaw di maasiyat mo lang mo bukon na ilmon nafe bangkaw na yun ang naday na yun ang nakawguro ang panakimusugin syahwat mapangalta bukon na ilmon nafe bangkaw na yun ang guro ang panakaw miyasa nagbatok-batok naman sing kawapaihan na yun ang kawhafiz na yun ang katan kagba mo yung mga kaanak kasing tawato alam kamulmulan niyon bukon na yan ilmon nafe in kipangadjian mo yan. Sabi ni ilmun nafi, maig na indwa, insyubahat, iwansin, syahawat. Namang na di mapapasin niya to, ay naku maguno. Ay naku matuwat. So ay mapapasin ilmun nafi, yuzilu syakka an kawaddaran, wa yusilul abda ilal matlubi. In ilmun nafi yaon, mangdahi pa ipon, yamon pa maksud. Haparsawawan sino na ilmun nafi, mangdahi pa pamaksud. Wa yusilul abda ilal matlubi. Long sin muallif rahimahullah. So rin doon haon hinya to din ang mga mukaddimah sing kabtangan in maudu tatud biyayaon long niya al-ainu haq. Mawirong mahinang tamya to indihil kato maudu so kita makadha bitikan. Unim makna niya to al-ainu haqqun. Kadayang imaudu in topic sing kita biyayaon al-ainu haqqun. Imakna niya to in pasuk mata inya tulong na bunal pasuk mata dia kan dia nang dia pandang niya ko yan nag-aaka dito pasuk mata aun waktu in taong masakit amun atod niya ko yan kare pala ta kamilla ko miyari asal bat nang bukon kamilla yung balus nili matud ka ko agad ako matunaw adlaw ini untuan ang painamay ta sinuno, ininamay ta sinamon lang ni al-ainu haqqun buko ni Mansur. Syekh Mansur ni Patanjak. Inamay ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In pasok mata, inyan long niya bunal. Bukon siya puting bunal yan. Dahil na sa Soviet to, so kamu malasaguro niyo. Biyarin kamu lumasaguro niyo. Bangka mo di mo muhadara, ang pabi mga
di mga kiamuhan ka mo si muhadara, bukon ni pandangon sa jawian. Sa pagyan ka mo, masya Allah, atawakan barakallahu fiqh. Hasupaya sa di, kugdanan. Inguro isab, atawakan inamon talibul ilm, kita niyo katan din di eh. Suweri sab kita niyo mamasa-masa. So di mo yung madinay, aun to tao kahan saman kay mo. Bisan ko mangiusog. Aun to dem yan, sabihin pangatod sin tao, di magsibo. Di siya magsibo. Long si mga kaiwanan na mo yung amoy nagyalong na, kanlong na magnikab, wajib long na yung pagnikab, ato malingkat. Imbukol long na malingkat, pwera kay wajiban. No, grabe pa ka rin ikaunan. Wala nila kayo nga tam, bukon yung reason na nitaon pagtabon. In reason, mangunin no kuman simbayho, simbawai, aurat at tawabukon. So tiyari si mga ulama, amon kimawa na sila mong pagnikabyan, amon impute nila, para kanila inya to, no? Aura. Sa sumagawa, o khilaf si mga ulama, malanggo. Ay ikaw sa mabungi, sa minwiro nagbibiyat to. Sa malanggo khilaf. So rin doon na, bang hindi si pagnikab lang na inyo ang malingkat to bawa, ay ang nagnikab, sumbing. Kakanta ka mukha ko. Wat-wat na ka mo lang, malingkat siya lang mo, ay pangasawang na. Pagbiyaman, adlo na. Ay man kamudukalan mga naga-live din doon. Amay tinakikat na, ni live ba, ni sabit pa sa odi pa kwan, kakitaan katan. Buko na may itong dison. Sa bang amoy lingkat, impangatod tao, di magsibo. Aun wakto yung sumbing malingkat ka to. Malingkat ka ako, bukon malingkat kayo mo. Sabi impangatod mano, siya bukon, sibo. So diya to resab, aun wakto, in tao, intay mangod mo, di kahansaman kayo mo. Sa in classmate mo, kahansaman kayo mo. Uning nga hangon mo, suwera ko daran ng bawas-sawas sa sim mga uno. Sim mga amuin, bawas saon, sim mga didikiran. Ang talibul im, suwi, problema ang talibul im, maliso ba, bisa namon didikiran, sa baywan si masa, di nila mamemorize, awan siya adkarul sabah, iwan siya adkarul masa. So yun na ito yung memorization niyan. Ini ang makatawang kato, dahil hao, no? Then hain. Labi aw lang kan no nasusungon magguhot ba kamo? Na mga majuri. Mako naguhot ba? Pandangon ko ang pako pandangon di magkulap. Nainay lang siya nasulha. Amo na ima mental block na ka ubsan ko ta kapi. Bangoy ron no. Bangoy tawal-tawal mo. Akan na siya ko magtawal. Bangoy ron tawal-tawal mo na problema ra kula. Aun na masakit na kaw. Aun na in ma-aksidente na kaw, yung mga Arab, bang taga sakatan bago, mga Yukon, GMC, Fortuner, pag-uwas lang mo, malingkat lang mo jigin sa sakatan mo yan, bawon ka ang kewanan, duwalan, bukon sa bukatan. Mayta. So, kaya nga tanin niya to, ay niya to. Magtikaw yan, kul, masya Allah. Amo ka, masya Allah, tawag barakallah. So, expected nila na ito, mga ito, kyo dyan sinain, misan pa makakakin na mo yung pag-drive nila, ma-aksidente. Okay na ito. So, inamuin kuan yan, inamuin maudu amun siyulati Sheikh Mansur, al-haqqu aynu, al-aynu haqqun, ini kya wa ini hadis ni Rasulullah alaihi wasallam, long niya wa akhraja Muslim wa Ahmad wa Tirmidhi wa sahahahu an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Long niya al-aynu haqqun walau kana shay'un sabaqa al-qadar la sabaqatul ayn. Wa idza istagsaltum wa idza istugsiltum fagsilu. Litoy namuin po unan sinamuin atin ni maudu kaya wa Sheikh Mansur hafizahullah. Surin doon haon adi pa kita no makalilay sinyat to. Kumawa na kita ni mani uti mukaddimah rin na kitabut tauhid. Kalau online kan nakamemorize sinil sinamuin ko ani kawakan ni namuin sabuton ko ini kanyo babu ma jaa fi ruqa wat tamaim yan na kitabut tauhid babu ma jaa fi ruqa wat tamaim. So yung reason mong may sabuton ko kanyo nini inamuin ko ani sabuton ko kana kanyo maksud mong mayta. Wajib ni Mas'udin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ar-ruqa wat-tama'ima wat-tiwala syirkun. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Bagus,
Siyabot si muallif rahimahullah long niya inamuin ar-ruqa hiya allati tusamma al-azaim wa khassa minha ad-dalil ma khala min ash-shirk. Long siya Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis din kan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sabun nal tuod in ruqa atin natin pag-uwat-uwat uno pa tayon wat tamaim amuin kuan uno ngayon haway tamaim wat tiwala in tiwala nasabot si muallif rahimahullah long niya syai'un yasna'unahu yaz'umunahu annahu yuhabbibul mar'a ila zawjiha war rajula ila imratihi. Zaman na nakaunay tuwir bukon pauso in pants di akan pagusalon na riyaon. Dakon kami sa mga amaon na katukulaw na saggaw atin niya unwayon spider. Amon long na in color na ba ini di lang ko kwan. Pag-uwas lang niya kakaw lang na injection tungon mo to. Pagos i-inject mo long na pakwan. Pa snow pa candy. Uno na candy max to uno na. Pagos inintawalon mo. Nabanglaw ni ang crush mo. Diran ka na yung candy. Kaya nag-school yan, isang pagkairan candy, doon na kay snow na to max. Di lang nito nang inam kawayan net. Na main love lang na kayo mo jig. Biyan. Kaupuan na inamon tiwalay ni noon minasihir dawa. Kamilla yung kahupuan niya. Kamilahan mo siya. Na misan takawan na maya dakay mo. Misan takawan na. Inamon asawasin tao kamilahan mo. Mangyudan apa munal. Rasul na maita. Kudanan. Bang mayroon tampan sinamon tao yaon. So bisan limba na sin tao no wayaw nasawasin tao bang mo kamilahan. Yusal mo sin tiwalay ni. Mangkyudan maya dakay mo. Biyan. So anong reason? Mayta in Rasul sallallahu alaihi wasallam imuyan siya long na inuruka imaksud din sin ruka rin di aun pagyan ng ruki masyro iwan si mamnu. So rin di nasabot si muallif rahimahullah bang inrukya din na Quran wala problema niya. Bang inrukya din na Quran wala problema niya. Sa bang inrukya din na sihir na di makajari to syirikit to. Damit yan intamaim bendi siyabot nila bang lang na intamaim din na Quran makajari minhum Ibn Mas'ud. Sa sumagawa na irrajih di ra makajari si din na Quran at tawa din ha uno di makajari na muin tamaim yaon. So uno reason may taimin ni Rasul sallallahu alaihi wasallam impagruqya day na sihir iwan sin paginang haway yaon iwan sin naman magkamila yaon inyaw lang na syirik inyaon sawab sino nakapangadya kitabot tauhid kan kipangadya nila siya kan kitabot tauhid o naka kaya na malis yung mga guro niya sawab yung mga Arab amuin wayroon pa in Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung mga unta nila sasakatan nila pagbutangan nila haway in reason na supaya di kugdanan sin kain di kugdanan sin pasok mata. So rin doon haon initikad nila bang kuno butangan haway butangan mo rukyain mga yaon amon rukya minasihir long niya di long niya kugdanan inamuin anak mo inamuin kuan mo sinamuin ayn yaon di na sabit long niya ar-rukya hiya long niya at-tamaim shay'un yu'allaqu 'ala al-awlad yattaquna min al-ain. Ang kanila butangan yung mga kaanak kanila haway ba't kami magtaymangod kumpleto kami haway katan in kaywanan niya in kanila gantong liog in kami magtaymangod isab na pagsinturon mga marana magsuntok sa Santa Barbara yaon elementary school yaon dumakan na ako magtuy paway kawa ulin haway biyan inlom simpikilan na mo na bisan magpugpug di kami mahayin haway pagos di ko marugtol si mga jeep di ko haway kami katan so in reason biyan to isab
Yung mga Arab, ang kanila pagpunta kaning kaanakan nila haway-haway, in sila mabutang sila haway-haway, sa sing kabuka nila kapagyanon, ain, paso mata. Akan imas-mas tan ibangaon anak dia maputi, inyo nangon nila, kumawa sila, biya mga kwan yaon, biya mga, ano yung pagtawag yaon, amon itumba yaon, buling. Kumawa sila buling, ang panilipahid pa anak nila. So, bimbang sa tadi mayat magyan masya Allah. Misan in la hawla wala quwata illa billah. La hawla ansam lang na sing la hawla lang na bingkat tong asin anak mo ini. Di misan taluson illa ilaha illallah tugtog da pala ila. So redo na haon. Ing mas ang mahkamasa sing kita niyo bang sila magpanaw sing kanakan nila pabi mga matambok, bos maputi. Papuntahan nila buling yung bayho. Imaksulit to supaya di makasagda. Ang makainol na. Masam madurog pa karon ng anak-anak mo yan lang niya. Supaya di makaimat. Sabang mo iyam biya yung bata-bata, alam mo, tuwan, grabe na anak mo yan. Pansong sinilong. Ito, ang puti. Nakundanan sa ito sinahin. Mapos mo ito nagkabtangan, yung laon na yung bata. Kakad ka mukha ko. Ayun, rasulin na meta. Akan na, bang kamo na ajay ba mga tayo, mangod niyo, patungod niyo, anakon niyo, karayawan ka mo ragbos, maulong ka mo kanila. So ibagyan ko lang mo, Masya Allah, ay, Masya Allah, Barakallahu Fik. Pagyan ano nubiyat to, sabang ka mo ilumiyan sa tilang mo, grabe lang na, boy, yung anak mo nindurog. Nabang ito, cute dan sinain, masakit, onok tumapatay, imbasag sinain. Imbasag sinain, onok tumakapatay manos siya. Ang bayin pagkugdanan yan, pupunta sa bata-wata. Sambil tau maas bi akato. Talibul in kuddanan nang wirun kamilla niya, wirun biyawasan niya. Na ayaw ko may ininom, may tain na anakon mo yun, nasasakit na dya, hospital sa jadaran. So pagsagdahon sin tao, yato na natutugin ba't away nila, inamuin anakon, ininaw ni sabi to away, grabe sablanin ng chamlong na sinanakon ko yato. Nagturog lang yung kakakuan ito. Nagyod na sinain. Pagkita mo, dili sa hospital, admit. Mga kainaan, suwi niyo na pagbasahan yung mga kaanakan niyo simbiyat to. Masabot na ka na. Nasagdaman sin tao, uning kuhaan niya. Nasakit. Na-admit magtuyo sa roon doon, impasag sinain yan. Impasag sinain. So ini na hadith, ma'am anong joke, hatin niya, di na mga nabahasta, atungod sinamoyin maudo ini. Muna, para man sin Allah subhanahu wa ta'ala. Para man sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iyyakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u adh-dhikra wa yaquluna innahu lamajnun. Law sin Allah ta'ala parman niya, wa iyyakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim. In kawayan long na ya Muhammad sin mga sila kafir, amo inuno buhingaon nila ko sino no? Bi absarihim, imaksud bi ayunihim. Sagdahon nila ko at buhingaon nila ko sinamun pasok mata nila yaon. Rasul. Ni Rasul yung dan sinain, kare pala ni mao ginuno. Inamuin qul a'udhu bil falaq wa sin binnas. Sura do nahon qala Ibn Abbas wa Mujahid ay liyu'inunaka bi absarihim. Atinep aturon nila ko sinamuin pasok mata simpangatod nila yaon. Bimana yahsudunaka libughdihim iyak laula wiqayatullahi lak wa himayatuhu iyak minhum. Longi Ibn Abbas imaksud lang na sinayat yahsudunaka libughdihim. Imaksud ang kanila kuyat to aturon sinamun pasok mata. Biyayaon bang takuyatod sa jawampian dang tadja kawiyayan. May misan ako nagyan masya Allah para pakusisok na ang takawiyan. Natuktok na lika din eh. So pamawiyan. Bangit tuwiroon yun, no? Bangit tuwiroon din mga tawal-tawal mo. Kudanan kaw sinain. Na uning guan niya, aw na may stroke na kaw. Aw na maksidin na kaw, aw na inihinglaw na kaw, aw na inulapayon na kaw. Jigmat so pakaraw ko yan, uning paginangon mo.
Bangkaw kyudan sinain may tay na sab ko. Sabdi mo yan maiwasan pang araw-araw daily yun di majato yan. Imbantukon ko siniwan mo. Tukon ka, on yan nga mga daily yan, ano to bantukon mo iniwan mo, alam mo mari baran mo at tawakan jig may at pakaro ko yun, mataas yung memory mo, makusog. Pila minutes na ko magbura sing Quran, magdi mo memorize. Di mo yan madinay, pa araw-araw yan di majato ka yan. Naimbiakan niyo isa, bang classmate niyo, ang pabiaong kita na mga makusog yung memory niya mag-memorize, bagyan ka mo, masya Allah. So, bang kyudan sinain, mabubo. Bang kyudan sinain, mapuldoy. Biyan. So, rin doon haon, in maksud lang niya, wa iyakadul ladina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim. Yung mga kufar, yung kawayaan nila, yung mga inasus sallallahu alaihi wasallam, puhingaon nila, sinain nila. Simpasok mata. Lamma sami'u dhikra. Bang nila kulaw niya kadungukan na mamasasin Quran. Innahu wa yaquluna innahu la majnun. Ang pakupamungan in Muhammad law na dupang-dupang. Kafir. Qala Ibn Kathir rahimahullah. Wa fi hadhihi al-ayah dalilun ala anna al-ain isabatuha wa ta'thiruha haqq bi amri Allah azza wa jalla. Ibn Kathir. Kaya ba ko inamin ko ani kaya ba ko yung tafsiran sinayat ini? Tafsir Ibn Kathir. Una ko magkawa kan Imam Al-Baghawi. So hindi ini Ibn Kathir rahimahullah din di ayat ini long niya fi hadhihi al-ayat dalilun ala anna al-ain isabatuha wa ta'thiruha haqq. Di long niya ayat ini long Ibn Kathir in ain kuno in kasabundalan niya bangkaw kyudan sinain biya sa kaulo labitan ko sinuno bitan ko sin ayat in ain haq bunal. Di mo siya madinay, di ko makadjari impasok matabo kong bunal. Impagsagda ko kong bunal. Yung kami nakuna ito manuwil pa nakapangadji. Pag yan kami hapo na mo. Biyan. Siyagda walang no sinamon maas-maas. Kaniyan long nabi mga atawa siyagda si mga kuan. Ayin sa to, bunalit to. Impagsagdahon yan. Bunala ka na. So ko adlaw-adlaw kawa mo sumambahayang. Aon magtuy protection mo. Sabdi mo yan madinay, aon sumagdakay mo. Lang ko ituan ito, siya nga mo tuan? Yunus. Lang ko masya Allah, Yunus ito. Parang ito na ako kalayuan ito. Classmate sa kami ito nakauna ito. Sa inakulong niya, madlukay ako lang na mag-memorize ng kasapain siya, kakayda. 30 minutes, at tawakan 15 minutes, ma-memorize na magtuy. Di ba ito madina ito? Aon di mga bagay-bagay mo, sagdahon, kabi mga masabot na yung mga memory ito. Nini ko sabdin diway ko yung protection mo, bangkaw kyud dan sin pagsagdayat to ay niya to, amo na yung mangyari kay mo. Aw na masakit na kaw, aw na mabubo na kaw, aw na inamuin supposedly pangatog kayo sing classmate mo paglagoy ni alim, pagsakali na ng drug addict. Saan ba yan? Classmate no, lamo, why sigurado. Pagtangbos na mo lang na din di hamal kasdiya, may nangin lang ni imam, may nang hafiz, may nangin ni alim. Uy, pagduwarwa. Sa pila taon ka muna butas, pagbalik mo, ini ikaw alim, yun siya uno. Drug addict. Uy, namuton na uno na kaw yan. May tayo, ito na naghapin. Sa wirong ka mo uno, wirong ka mo protection. Kyudan ka mo sino no? Sinahin. Makabuka din mga mangod, makabuka sa ini. Imodo ini. Makabuka. Na. In kami, bukod kami expected, makapangadji pa doon kayo, wala, ba't bulog kami, si Temin? Bulog kami. Na, di nakusuyan naman bagets-bagets. Biyan, di nakusuyan. Na, mayroon expected ka mo sinta, umay ng guru. Inexpected na mo may ng guru, ulin hinang biyayon. Expected na mo. Para kikita na mo inyaon, may ng tao marayaw, malingkat na mo basahan Quran sakali na in kami mayroon expected sin tao so bisin bulog kami biyan na suweda kita nyo masa-masa so amiyat to uno pa an Ibn Sa'id al-Khudri
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من أعين الجان وأعين الإنس. Lang Ibn Mas'ud radhiyallahu, Rasul mismo, Rasul mabuka. Nah, kita pakai ini. At kita uli Rasul sallallahu alaihi wasallam ni mo gin Jibril alaihi salam yung kabindaghan ini gin malummi sa mabuka daain. In Rasul sallallahu alaihi wasallam long Sayyidin Nabi Sayyid al-Khudri long niya in kaaunan lang na si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daran siya magpatilibon din na no day na pasok matasin manusia iwan sin pasok matasin jin. Hati na imaksud sing kabtangan bukon sa kita ini mapasok mata. Amon niya kay nga tan ni na atog niyo kakuyan yan. Mabilang yan ain. At napangayon ko kanyo, bagyan ka mo masyaallah, bagyan ka mo barakallahu fi. Biyan. So patanog ka kadya. Ain yan. Sa ina ko maso, sa miyari ako na protection ko. Kumpleto na kita alhamdulillah. Sa dabos na hilo ako, pero kuskudalan na ako ini. Imungan ako mata. So falamma mabasagin ain niyo, tuan di uno ayon. Di mo bray na mong kamilla ko. Di mo nga ako mata siya. Magtuko ka mo yan. So rin doon haon, falamma nazala al-muta'awwidatan akhadha bihima wa taraka ma siwa dalik. Hawak tumampian na usin Allah subhanahu wa ta'ala indo al-muta'awwidatan. Kamanin ko Allah kula a'udzu bil falaq wa bin nas. Akhadha bihima amuna jatin niya malansin nabi. Wa taraka ma siwa dalik ang panatinggalan sin nabi imaro kay ginarwayat to. At na yung paggantong liog, ipagpuan. Iman ni Rasul sallallahu alaihi wasallam innar ruqa wat tamaim wat tiwala tasyirkun. Sa pini na ini sa penog na ini pa Allah subhanahu wa ta'ala ini no. Indo mutaawwida ini. So ini to inamita Allah subhanahu wa ta'ala salta na sabot na yung mga kabtangan si mga si mga sahabat iwan si mga ulama at tungod si mana sin ayat wa iyyakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu lamajnun. An Aisha radhiyallahu anha dalil hikarwa kay nato dalil panagnaan dalil hikarwa. An Aisha radhiyallahu anha in hadith kaway tahi Aisha radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni an astarqi min al-ain. Nah. Rasul diak na Aisha asupaya di kugdanan sinain. Diak na Aisha radhiyallahu anhu no papagtawalon siya ataw kan lumawag siya uno tumakatawalkan niya. How no? Kaparihalan sin ain nandiadiin na namun mga akan na yung kamatawra si pagsuran sin niya mga kababaihan sabay doon tawal-tawal nila way ang pain ain in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagpatilibon day na ain day na pasok mata si mano siya iwan sin jin na in Aisha imbuka sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pabaran na iwan paasawan niya diak na in Aisha radhiyallahu anha inono mag-istirqa siya din na din na ain in hadis ke riwayat Imam Bukhari Imam Muslim hatin niya yung kabtangan imawdu bunal bukun ini ula-ula iwan malago perkala ini malaguin perkala ini batin tanda niya masabot na kana imawanos magkapatay umat si Rasulullah sahab sin ain sadya. So nasabot na kain ay ikarwa dalil ikatu dalil amo yung nasabot na mukaddima wa akhrajahu Muslim wa Ahmad wa Tirmidhi wa sahhahahu an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. So rin doon haulin hadis din kan Ibnu Abbas ke riwayat Imam Muslim dan mikana Imam Ahmad Imam Tirmidhi long Ibnu Abbas sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam al-ainu haqqun impasu mata ini long ne bunal. Di mo siya madinay. Bunalin ini. Walau kana syai'un sabaqal qadra la sabaqatul ain. Bang sadjalaw niya aun uno na. Amuin makauna.
Hapag yanon ain, pasok mata, akadar, tahan tutudlaw niya kaunahan siya sino no? Sinain. Imaksud sin kabtangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang sa jakono aun duka ing makauna din akadar, makaunin ain din kanya. Karay para sa jawirun mahinang ta, ing kataan sinamuin ji matunay ni simu dako kyudan sin ain, iwan sin wayroon, nakasud magtuy pa kadar sin Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ing qadariyah, iwan sin jabariyah, ing qadariyah, na di sila mamaratsahe kaya darsin Allah subhanahu wa ta'ala. Di sila mamaratsahe kaya darsin Allah subhanahu wa ta'ala. Basa ko no, na inaman kignot ko hiwal tanoy ni katan, inagbaya, kita naway pang lamon-lamon sintuhan. Bangkaw atin niya nagsambahayang, wala pa kaya alam sintuhan, bukol lang mo da kadar, ikaw yung choice mo yan. Qadariyah yung biyato. Ang pa yung jabariyah, isang aks nila, tina-opposite nila. In Jabariya, in katansing kinut ko hiwal tayo ni, pagbaya katansin Tuhan. Pagbaya katansin Tuhan. At tinabi ako dagbos kuhan niyon, biya ako dagbos robot. Bangko papanahon, na makapanaw ko. Bangko di makapanaw, di papanaw, na di ka makapanaw. Into Jabariya. At tina-ijbari kataning kinut ko hiwal mo, amon miyay ni sadya ko, kontrol sin Tuhan. Ang painahanusun na wal jamaa, amon nakitong, amon inuwasat, in katansing kinut ko hiwal tayo na pagbaya ta. Sa sumakawa di makakuwaaw no, hapagbaya kadarsin Allah subhanahu wa ta'ala. So relo na onlong si Rasul sallallahu alaihi wasallam bangsan ta kuno aw mga parkala amuin makauna din na pagyanong kadar tanto tuudlaw na makauna unahan magtuy sino no si pagyanon ain. Imaksud bukon ula-ula ing kabtangan, bukon ula-ula ing mawdu. Uno pa, wa idas tughsiltum faghsilu. Imaksud sin hadith dain di amuin magtalab in kyudan sin ain amni ma'in. Magtalab in amuin kyudan sin ain yaon paamuin ain amuin si Magda. Sa pama ko sa pama masakit ako sa pama pag sinamuin di mga guni-guni ko lang ko in nakain ka ko ini tuan ini tawituan Yunus ini. So yan ang kituan Yunus, lang ko ituan Yunus, liho ako. Hindi magpapayakwan ka. Papayo ka. O mga rokyalan dito, at hindi magpapakwan ka, no? Magpapayo ka kanya, pag-ubos, painom mo sa tuwig. Magpainom ito, amuin, ain. Amun si Magda, at tawakan amuin na masuk mata. Sa yung problema isab, banga ko umyan lang ko ituan Yunus lang ko, payo ko iwa ko tuan, kyudan ako sinain mo. Doon ka lang check ako. Bukon katan mano siya. Ano ako doon ka lang check ako. Uy, natiyukod mo ako. Umiyan sabi, natiyukod mo ako. Bukon ako lang ng ain kayo mo. Biyan. Ang paindakan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, fagsilu lil wujub. Suway siya uno. Suway ina mo intiyalaban. Amo lang tuan, ikaw nakain ka ako, payuwi ako. Biyan. At tawabas sa iya kurok kaya painom ka ako. Sabad sa puri ako sintuwigi on. Ba't may ginain mo? Suway na siya maguno. Suway na siya makad. Bukon siya amahan. Sa untod tao, amahan, sa buta mo ko lang tukuron, bukong akong taghinangan. Nakawa niya ito? So, umiyat ito. Inyat ito, sahahahu al-Albani, rahimahullah. Uno pa, dalil. Wa akhraj al-Imam Ahmad wa Tirmidhi, wa sahahahu an Asma binti Amis, annaha qalat, ya Rasulullah, in hadith, ini ke riwayat Imam Ahmad, iwan Imam Tirmidhi, wa sahahahu. In hadis dengan Asma binti Amis, laung niya, ya Rasulullah, begitu siapa Rasulullah, inna bani Ja'far tusibuhum al-ain, afanastarqi lahum. Laung niya banu Ja'far laung niya, atin nakyudan sila sin ain, pasok mata. Uno laung niya, kumawa kami manguwat atin na pauwatan sila, mag-istirqa, atin na pauwatan sila. Qala na'am. Lang siya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, tanahuon. Falau kana shay'un sabaqa al-qadar la sabaqathu al-ain. Lang siya Rasulullah. So dua ilafaz si kabtangan. Ilafaz din kabtangan dayon kan Muslim wa Ahmad wa Tirmidhi in hadis tay kay Ibn Abbas. Inambo kasab din kan siyo din kan Asma binti Amis. Lang niyon pawatin nilong niya mangsakyudan sin ain. Sablong si Rasul sallallahu alaihi wasallam bang sadalaw ni ang mga parkala amuin makauna din ang kadar makauna inuno unahan siya sin ain
sallallahu alaihi wasallam. وروى أبو داود أن عائشة رضي الله عنها قالت كان يؤمر الأعين فيتودأ ثم يغسل منه العين. Tabako. Hadis dengan Aisyah radhiyallahu an. Inamun a'in namun si magdayaon atau kan ina masuk mata yaon. Intabik nato ni kadayang pasok mata. Banga ko imatod kay mo biyayaon piandang takaw ang pawayroon biya mga tawal-tawal mo makakyud dan sin ain pasok mata doon na masakit na kaw, doon na ininglaw na kaw, doon na sipunon na kaw. Akan na suy kaon tawal-tawal. So rin doon na haon, laong siya na sallallahu alaihi wasallam, din ka na Aisha, kaya riwayat Imam Abu Dawud, ingkaunan sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, diyaak na mga ono, amon magpapasok mata. Amon na masok mata yaon sa pamaako, yatod takaw. Diyaak na yaon, impapagbudoon, pag-ailon siya. Pagubos ang paninabusukan tuwig inamo yung kyud dan sinain. Doon nakati na kumawa sa tuwig diyan, basahan na inamo yung ay tuwig yaon ipainom niya. Pagubos na pa siya kumawa tuwig. Sabad sa puran na yan. Sinain. So ini to, di mo madinay niya to sa hahaw al-Albani rahimahullah. Uno pa, an Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala in hadis din kan Jabir lang usin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabda niya aktsaru man yamutu min ummati ba'da qada'illahi azza wa jalla wa qadarihi bil ain. Kita kamu lang usin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kamatauran kuno magkawapat magkamatay ha ummat niya mapuas lang masing kadar sin Allah subhanahu wa ta'ala wa sin qada niya in sawab amunain ain. Tuan peligro sa ini, tuan imparkala ini very dangerous. Very dangerous. Mas makabuka ini din sinamoy mangkaulo man kaya kauman niya mo to drug addict dan doon yung tipon korupsuan atawa kidnap po natawakan kawaon hold upon ka. Very dangerous ini. Sabi niya una mon kamumo ka anaharan niya mo kun adlaw-adlaw. Amon mangkaulo kaya kauman niya ma-hold up ka watawakan makwan ka. Marugtol ko sin jeep bukunda. Ampay na ayin adlaw-adlaw sambil di halom si madrasa ini. Na. Naka na mga umyatay din na classmate niya pag kundi ko rin na kamu ay hindi na mga reason. Mga umyatay rin di mga iwan niyo di mo madinay in kadar sintuhan asal to magjato yung biyayan na. Pakusukan nyo na ino no. Inuna-una niyo sin inday na mga reason tuod ayin. Akan na siya ikaw mag-anad adlaw-adlaw biyo uno ayon adlaw-adlaw siya sambot sino no sindila na masya Allah yon simbarakallah di niya makajari iyo sabihin talibulin so ito amin daran jijikiran nila inyan to isab asupaya sa di siya asupaya isab sa di makaain dukain pa sabi namuin amuin kita minang kita protection ta dukain pa inamun ain isab amun magdihil pasok mata so isa umen masya Allah ilingkat sinturong mo. Masya Allah, naku, nagbiya malingkat inabaya mo. Sabang ka umiyan sa dala mo, way sab lumingkat sin abaya, turog, ni ka batawakan turog simbakay ko ini. Na, bang siya, kyudan sin ayin niya to, doon na kamay ng sawabi na mo yung pagsunog na sin abaya niya, nagka-skin ko siya, nagka-skin cancer siya sa pamawian, tabi ada kuman niya, nagka-skin cancer siya, at tawabi ang mga biyong ahulas siya, tawakan biya mga nasakit siya. Di na Soviet to, suway kita mag-yan, masya Allah. Ilingkat sing gamis mo, baka isyo nag-deal kayo mo yan. Na. Damang sa kudan sinayin, uno rin ang jumatukan niya mangi. Inat to, kaya dahil nasintuhan. Di na Soviet to, alam mo, masya Allah, ilingkat sing gamis mo, isyo nag-deal kayo mo. Suway madara ng biyat to. So rin doon lang, siya na sallallahu alaihi wasallam, kamatauran lang niya magkawapat, umat ko, mapuas daw na singkada iwat singkadar sintuhan in reason sawab sinain lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam so rin doon haon uno ini naman sing kita niyo supaya kita ikod na sinain so rin doon fi halati wuqu'iha tasta'milu al-ilajat ash-shar'iyyah ang mga ilaj, mga unjimato na at iniya, ikaw na kayo ng proteksyon na baran mo
way na mahinang makyudan na ko sinain na long sim mga ulama suway mo inang unin mga ilajat ini mga atin niya ulo ilajin ni pakuwat suway mo inang unin pakuwat ini ba't di makawasin doktor di aun san tao nasakit magpauwat chinek na yung dugo x-ray na di katukuran sin doktor bangunin sakit na magtuloy ni napakundan ng palang simpikilan niya palang sinanganangan nyo dahil na mga reason inain dahil na mga reason sa lagu-lagu reason no inain bang di nakatukuran sin tao sin doktor yung katan sin sakit mo lang mo lamod na lito yung pagyanon ain sablong sinasun sallallahu alaihi wasallam kamatauran magkawapatao no haumat niya in reason amo na yung pagyanon ain sumuna mo na unay niya nangon ikaisa al-qiraah pagbasa pagtawal tayo na magtawal ka unin tawalon mo atao kyudan na sinain intawal inintawal sulatan yung tatawalan ini wakad kana Jibril yurkin Nabi sallallahu alaihi wasallam intatawalan ini din na Jibril pa tiyawalan na in Nabi kyudan sinain katini ko nagbirining kita ini tiyawalan na in in Nabi sallallahu alaihi wasallam so nandun haon wakad kana Jibril alaihi salam yurkin Nabi sallallahu alaihi wasallam fayaqul ining tawan bismillahi urkika bismillahi urkika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin. Kamu sa ba live Facebook yan na pagsulat ka mo mga umbede na mga bagay-bagay niyo classmate niyo iwan niyo hospital paghinangan nausalan niyo inamon tawal-tawal ini intawal ini din na Jibril Rasul intiyawalan niya bismillahi urkika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin. Okay na to? How na nakoton? Okay bismillahi urkika min kulli syai'in yu'dhika. Okay? Min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin aw ainin hasidin. Allahu yashfik bismillahi urkik. Okay na? Bismillahi urkik. So balikan ko intawalin din na Jibril tiyawalan na Nabi bismillahi urkika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin. Allahu yashfik bismillahi urkik. Okay na to. Karay-paray ni bukod na kita nyo sa mansing kamaasan. Ba't mangin niya sa mansing kamaasan pagkuha na nini paggunuhan pagbalo yun puti ini sa binilmo yan mausal yung magtuyon dispatakwa simu na yung kyudan sin sin iwan sin amin kyudan sin ain tawalan nyo sino no tatawalan yan bang aong tao hinglaw na misita ko po hospital basam mo na muna ako mamisitan na di na mga adab yan mo sila laba sa tahurun inshallah basam mo na bismillahi urkik basam mo na bismillahi urkik min kulli syai'in yu'dhik. Okay na min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin.
Allahu yashfik, bismillahi urkik. Ang paing kita, man kita mamisita no? Man kita mamisita pa mga bakay-bakay ta ospital, hindi tungwa mo yung saing. Di man sinapo-lapo, mo yung kwan yan doon. No? Ayaw, tawal-tawal, intay manghud mo, imbakay mo. Imanghud mo, ina mo, lawi aula. So, yung pangandal tayo ni, ang kan in pinaka-reason, masumod palang pikilantan nyo, ang kan nasakitin nyo, no, inaman tao yaw, hinglaw, inakwan, sab, kalumyan, kasuran symptoms, virus. Bukon ka. Na, 101%, so ini paakaroon dito yung ain. In number 1 reason to, bukon yaon. Akad dito yung pagyanon, ain. Okay na. So bang inglaw hina mo, inglaw yama mo, tawalisin tatawalan ini. Sabi naghindo Jibril alaihissalam. Namang Jibril bang kan Jibril alaihissalam in tatawalan, dia sa sintuhan. Okay na ito. Hikarwa. Ito panagnaan. Long taal qiraah. Imbas saunta mo na in tatawalan nito. Hikarwan niya at-ta'awudh. At-ta'awudh. Atin na pagpatiliwon. Patiliwon. Qala Abdul Razzaq. Ini sanad. Qala Abdul Razzaq an Sufyan al-Thawri. An Mansur. An il-Minhal. Ibn Amrin an Sa'id ibn Jubair an Ibn Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadul Hasan wal Husain. Kita ko Rasul mabuka katini ko no isu hindi mo ka makumapatay Rasul yang kau misanin baran niya no misanin baran ni pagtawalan niya ra I Aisha di akniara. Inanak ni Hasan kay Husain tiyawalan niyara. Unin tatawalan ini. Long sila sallallahu alaihi wasallam kan Hasan kan Husain. U'idukuma bi kalimatillahi tammati. Okay na. Min kulli syaitanin wahammatin min kulli syaitanin wahammatin wa min kulli ainin lammatin. Ini ito dua uno. Dua sila Hasan kay Husain. So bang hambuok da ako anak ko daran nasasakit. Naku, may tawa ini sensitive. Mga pila months na ko man, 3 years old na. Lang ko sakitin. Sakitin lang ko. Mang siya magbisita pa man ito pa mga magbisita man ito mga kandapo niya. Tinapo niya dahil nahasawa ko. Pagbalik nila lang dito, doon na inihinglaon, doon na insipunon, doon na marana sa pa-hospital, doon na problema kita. Nung ngayon sa ata, mautas kita tuan, nakanain ako mag-asawa. Relax na ako. Ano lang mo? Mayroon? Ah. Yung dalawa? Ha? Dawa kanta ko? Ang murid-murid na mo happy sa ito. Minu res in ano ayaon? Imutun simbay kuniya. Mutun sinajrumiya. Mausulus thalatha. Ano pa tayo on? Kataan sinamon mo ton siyulati Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Maling katintingog tuan? Good job. Ayun ako. Ha? Allah. Waya-waya mo. Idil ko na parukayng. Ikaw magyan. So rin doon naon, mga kadayang, may nino ako, may ita. Ito ko ay nilong ko. Ano wakto, ha? Ano wakto, bisan pasag ko guro, biyan, bukuning katansin masala na i-drack mo. Puno malang yung reason ini.
So biya mga naging dindo mga ginasing Kitabut Tauhid. Allahu Akbar. Batok tanan nito. Kitabut Tauhid ka Muhammad bin Abdul Wahhab. Batok tanan nito at tungod sinamon pagsulog sinamon mga tiwalaywan sintamaim yaon. Inpay naka-reason to yang kan sila magbutang beto sa simbuka sila ain. Lang kumaray ain ini. So lang ko asawa bangko lang kung magbuwa din na Hawaii basahin ini. Uiduka kay natuidukuma. Sabi na nakin sila sallallahu alaihi wasallam Hasan kay Husain. So bang hambuk da uiduka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lamatin. So ay tuod ka mo di malipuas. Ha? Kailan pa mo tuan? Uiduka bi kalimatillahi tammati. Okay na? Min kulli syaitanin. Okay na? Min kulli syaitanin wa hammatin. Wahammatin. Bukan wahammatin ha. Wahammatin. Wahammatin. Kena. Wa min kulli ainin. Wa min kulli ainin lamatin. Uy, ako magaling magsulat diyan, Arabic. Ha? So ikaw mag-practice on the spot Arabic magtuy. Bisan siya wrong, ipa-check man. Importante yan. Min kulli ainin lamatin. Lamatin. Lam alif mim ta marbuta. Okay na. Okay na to. So inyat to bang ikawin na masah. Uidu ka bang ikawin na masah. Na mga ikaw parawaran mo biya din isab. Biya din na. A'udhu bika. At ina ikaw rin nagpatiliwon, baram mo na. Ingkay na, tuwing biyasa mo rukaing, doon nakaanak mo, baby mo. Biyan. Subang ka mo mga taka-anakon, atau katakamanghod, ingkay wan na tawa taka-anak, ayaw ka mo to gumawa din na Hawaii, bangwiron nyo kiyawasahan sila. Sabi mo yan madinay. Aun to diyan mangugkog. Kawaon ng baby mo. Tungog kanila, mashallah, yung cute yung baby. Kaya wala may pag mashallah, di may pag mashallah. Sa mga social, di may pag mashallah. Kawaon ng baby, wow, ino salon, bukon mashallah. Wow, lang ni ate, kanda ng baby mo, biyan-biyanon na kuman. Na, pag-uwi din away, hinglaw, pag-uwi din away, nasakit, na-admit. Na, di na tumaon, bisa mo kaya lupahanin namon tatawalan ini, wala mong katawalan. Bangin nangog ko gato maingat, amo naman masya Allah, barakallahu fik. Pagkanin ka matauran, di makasabot. Misan na kuman masya Allah. Inusalon, wow, sexy. Nauning ko, nakalika din sexy. Ayin sa to. Ayin. Ano mo yun? Chut-chutan. Put-put. Wow, sexy. Nakabunggo magtuy. Na. Ayin sa to. Salam, mashallah. Linda, ilingkat mo. Sa ayaw na. Kamubiyakan niyan tali mo. Ayaw na kami na dyan magbiyak to. Okay na. So bang ikaw, a'udhu bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammatin. Okay na ito. So amin ito yung basahon mo. Yan. A'udhu bika bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammatin.
Okay na? Daran yun amalan. Oh, di na naman din na. Amon di na ka magumalam si Marcas lang mabuka kuhain. Na yung mga iwan-iwan mo ini. Ayaw na ko mauno. Ayaw ko makumpiyansa. In reason mang may ako na kuha na bagsak. Ha-exam niyo. Sa obsing classmate mo, sa obsing bagay mo, best friend mo pa. On. Sa obsing best friend mo ko na bagsak lang mo. Lang si best friend mo ito, sigurado yung best friend ka ito, makapas, maingat lang mo. Nag-exam man o no? Pasangaway kaywanan. Unang reason. Sa obsing? Ain. Na, akan naman ko mga nahanga sina mga bagay-bagay mo nahanga ko siningat niya. Pag yan ko masyaallah tabarakallah. So pag sa kyudan sin ain, mabubo siya. Okay na to. Ikarwa at ta'awudh. Hikatu al-istighsal. Atin ya. Mamayro na kaw. Mamayro. Atawakan mag-wudu. Kama amara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam Amir ibn Rabi'a fil hadith as-sabiq. Atin busukan ko sinamuin tuwig. Sa imam usog amuin nakapasok mata. Okay na to. Sa pamako, tuwan, ang guni-guni mo, kaya pasok ang mata, kaya pasok ang tako mata. Alam mo yung nakapasok mata ka ako, Abdul Basit. So alam mo tuwan, kuha kita lang mo. Ano ay yun? Rukyahi kita, busukin kita tuwig. So kung sa tuwig, baso-baso, tawal-tawalan niya to. So kumawa siya doon nakapainomon niya ko, iwan piksikan niya ko sin, naman tuwig. Nakuha din jijikiran. Na. Then di pinaka-importante dikiran suwain nyo diran niya amalan amo na inan ka adkaru sabah iwan sin adkaru al-masa. Okay na. Adkaru al-masa sabah iwan adkaru sabah. Pag may naat naman susumbayang subo, gumaan ni ng matasuka, mamasa na kamo. Okay na. Mamasa na kamo. Masaw niyo, kulong Allahu ahad. Kaysa. Ikarwan niya, Qul a'udzu birabbil falaq. Bukon. Yung panagdanbasan nyo, Ayatul Kursi. Okay na. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Iwan sin qul a'udzu birabbin nas. Inyan tatawalan ka tali na nabi. Hindi tatawalan niya. Hindi na ka na. Pagkos ni mamasa si qul a'udzu birabbin nas, umiyan na kaw. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dahu. Wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dahu. Rabbi as'aluka Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibari. Wa a'udzu bika min adabin fil qabri wa adabin fin nar. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Ano pa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dik mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Yan na hisnul Muslim. So ay nyo tulit mamemorize niya to. Di niya to makadjari tinggalan. May ta muna mapuas din ha pamarihala din na ain ingkatan singkabtangan niya to tauhid katan patuhan. Panauhid katan pa Allah subhanahu wa ta'ala ingkatan singkabtangan niya to tumagna naman din na Allahu la ilaha illallah huwal hayyul qayyum. Tauhid sambil parhulan sin jijikiran tauhid katampa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang paing kita nyo ini tiyapan jadi sin Allah subhanahu wa ta'ala imaksuduno sawab sin panauhid. Qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay liwahiduni fil ibadah. Wairoon ko lang na tiyapan jadi imbang samano siya iwasin sin pat maling kani maksud manauhid kako. Manauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil na sa ubat yung kataan sinjijikiran na to panauhid kataan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuno matahkik kuno mabunal ini ikaw na nauhid bisan jijikiran wiroon kayo mo na ay bisan talibul hindi makawasan
Ang problema mo kung naman talibal sa bilguro. Mahamanday sab. Sabi kay ngatan niya na nahusad siya. Di mo ito madinay na importante yaon. Sabi pagpaham yaon sinusus. Sa assumption pag-concentrate nila sa haon, dalawa yung panawid batuhan na kupor. Na matawang ko sinaho. Alam sing kumol. Bisan ni jijikiran di kay ngatan, amo kay ngatan magtadayon si khabar. Okay na to, di mo yan madinay. Di na mga syaraful ilmi na innahu. Sabi niyan, makatawang kayo may pagpaham sinusus. Sa banga mo yun simubra na kapag unawayaw na pag tuntutan haon, ingwa niya no. Kana may nino sa kawan lo, kami dila Arab. Sa ton magkukupor, mag-iba mag-unawayaw, magkakatupa uno. Pakuli Imam Shafi mangayo. Ya Imam Shafi pauli ako. Dito kami Makkah uno na Madina. Na namisita na kayong pakuha siya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na mahamayo maglain. Hindi nang singkaywanan. Dilaani na mo yung kuha niya to. Intandawan. Ipaid pa uno. Pamadyo. Napiliton natin. Nang marihaway-haway. Ina mo yung kuha na Makkah. Ang pagkatawa pa nito. Usun tumawap makapito. Sumamahin ako Makam Ibrahim. Pagputsin tao ka to ni Makam Ibrahim yan to. Lakutan. Ikuha na ko mo naman. Ikuha in-hole ko niyon. Na, katay ko no. Lang mo mga uno na inamoy kiwan. Ikuha ka, Allah. Ang pa'y ko din na maunin usukin na. Sambil tuwan pa mga kawaway-wayihan. Kakajay. So, rendun haon. Inamoy yung disikiran yan. Imma na yung kanuknukan si maksud si zikiran yang katan, panauhid katan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa ubi, tumatahkik, mabunal yung panauhid mo patuhan, bang mo adaran, no? Daran niya amalan, inamuin, mga zikiran yan. Sana mangwilo yung zikiran mo, naasahan mo. Ayaw ko mainiino, bang ingkatan, sindi matungkay man, so mo asahan, makaw nahinglaw na sakit, sipon, di na ko pagkaulian, takasungot kaw, nalang mo ayn na sayan. Okay na to. Sabing kita ini, bang kita rin mga maham, angkat ko na sakit, sa mga viruses yaw, mga symptoms. Si mga virus, okay na to, kulit na to, di mo na to madinay. Sa yung pinaka main reason to, agad din dito inain. Sa kamatauran, bukong tiyo-tiyo, lang sinasabi, aktharu man yamutu min ummati, ba'da qada'illahi wa qadarihi, bil'ain. Imba sa babiya. Ay bisabab, alain. Okay na to. So may ito mga manghod, mga tayo manghod, mga kamamaasan, inamuin di mga kahupuan si piyang adjusting kita niyo hadlaw ini. At tungod sinabikar sabah ay wasim masayat to na matawad na nakukuan. Ay sun muslim mawanos. Kapihan niyo ang sulatan niyo, suway nitud amalan yan. Inamun para kalayan. So amo na ito patutulong tanajalit to, malaimaw tayo wakto. Na wallahu alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangasubutuan? Ito yun. Pagpayo. Yung pagpayo ko ito, amon na tao, ain, imain, amon kyudan, di na, bukon si mamay ko, sa pama ako, kyudan ako sinain mo. Magtalab ako kay mo. Nakanilang sinasulullah, wa idas tukusiltum, fagsilu, mabniyun lil majhul. So rin doon haon, ima na sinadith, laong niya, bang inamuin main, kyudan sa sinain, inmain, amon kyudan yaon, mato siya magtalab, paamuin, amon ahangan, apangan nalin niya, siya nakakudan. Sa banwak, sa pama ako, kyudan ako sinukan mo. Inguni-guni ko, ikaw yung nakain ka ako. Aunok tubo ko ni ikaw, sa guni ko ni ko dyato, ikaw nakain ka ako. Naunok tudo ka na nin tauhin na, tiyukod mo ako. Ang sabi na, tiyukod mo ko na ko nakain kay mo. Dukaing mo ko na ko. Biyan, ang kita talibul ilm, kita talibul ilm. Di, bang nagtalab kayo mintay mangod mo, katoy narakala sab ikaw. Narakala ikaw na ako, damsam bukon na ikaw. Unin nyo nangon mo, kumawa ka tuwig, rukyaham mo yato. Amunin yan. Bismillahi. Urkik. Rukyah mo siya. Bismillahi urkik. Yan. Tawalan mo siya.
Pagos painom mo include dan sin ain. So kung makaw tuwig, buso-buso ka mo sa sin tuwig. Oh, di mo dito kawa mo lito ko na to. Abaso ito tiyawal mo ito. Kawa mo dalan dito. Okay na tuan. Patuan? Ubus na. Ano tuan? Ta'awud. Din ang mga Hindu sina sallallahu alaihi wasallam yan dah kitabut tauhid kan Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Din ang mga tatawalan niya na a'udzu bika bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq makatu. Sulong siya sallallahu alaihi wasallam isiyusulong na nakawa sa sintuin gimo asalin haway niya 101% makawalik siya alam mo no. 100% condition siya makawalik paway niya. Biroon makapuhinga kan niya. Bisan paon magmaksud kay mo ngion kaw paunwayaw puhingaon kaw wayro makapuhinga kay mo siwo na bang sa jin bang sa mano siya. Okay na. Imakabu ka imbang sa jin di mo kakitaan. Kanin ka inkaunan siya sallallahu alaihi wasallam bang mahapon na magbag na maggrade pasuron nila ning kaanakan nila palom simbay. So magganti. Yung mga kaanakan sa jin doon hadlaw yaon magpanayam sa awak to yaon. Namang ito pa nagpapanayam yung mga manghud mo, yung mga anak niyo. Nagdugtuliwan sino no. Kaanakan nila unin jumato. Namang napisuin na mo nanak jin at mamaw sino no ini na. Nasigurado na jin mapisu ikaw. Sa mas makusog ka to ino no. Injin. Biyan. Nanay sa Soviet to, di mo yan madinay. Bang kumuha na din Hawaii mo, aw na dyan aksidente mo. Na, suy mo rin ano, no? Suy mo rin ba't batunin mga amalan nila. So paya, di ka kudanan na mga parkala at to nagkasabot sing kita nila mawayat to. Okay na to. Aun pa? Kan? Pangasuko ka mo? Ha? Sino no? A'udhu bika bi kalimatillahi tammati. At ini magpataliwon ka pag kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala amun sampurna. Okay na? Ano ba tato? Min kulli syaitanin wa hammatin. At ini magpataliwon ka dahin hamangatin niya kasyaitan-saytanan. Amo inagdarasin kamudaratan. Demikian niya mo amunin ain. Amun ain uno ka to ni lama. Lama ini atin niya. Amun inainin bira sin ham ilama bira sin amo inaham atin makamudarat da. Tinay magpatiliwon ka din ha syaitan amun makamudarat iwan sin amun ain. Amun makamudarat da sa biyon. Mike, di karong kanyan. Biyan. Mike. Uus na ka to? Nagpangasura ko man sa ino. Kakunan nila rin jawab. Kakunan? Kakunan rin jawab. Kadayang agmam ko kadayang. Assalamualaikum. Okay. Kamu mga kadayang doon ang pangaso niya ko mga kadayang ako ang pangaso niyo. Si mga tawal-tawal yan. Naing ka mo sa mga budyang-budyang din doon, bang kamodilan kindi si mga ina ikaw magkawa. Sarak ka? Na okay na sa ating magsarak ka. Sa imang-ibang yung biwutangan uno ayon, tiwala. Kaya kamilan, napaliluraan san. Spider. Lila mo yan. Naman ka mo nakaon, misan dandag mo si Chita ay limpong inaunahan, may labda ka mo. Na. Akan nilang sinasuli wasalam, intiwala. Atin niya, syirik di makadjari. Sa pala sa umintaw di malasakay mo. Damik yan ay nain. So inyo na kayo ngatanin na mo yung tatawalan. Yung tatawalan yan, dakan nyo. Biyan, ipanghindo niyan pa mga kaukampungan nyo. Inamon tatawalan yan. Biyan. Pangasubo? Doon na kuha. Kadayang? Katiyo, paladyo ha. Katoy kadayang? Dua amun a'udzu bika. Mahawa kadayang dila kalukan ka to anong kapi. Asbahna wa asbahal mulk lillah. On kanyo? Pasirok sa nyo dili ni kadayang. Mahawa sa to kadayang bukod naman tubtublit to.
Ang payat tumawas sahon. Kalian ko na, kalian. Pakita ako. Kanso ini. Bagay kelas na ka mo. Ipasirox man ka mo. Kada yan. Pagpasirox ka mo, karami na ang malay. Na, mariwas na katuan. Ito, magaling pag-usap din. Nakatan kayo nako. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nah, yaitu kahinduan kamu sin pengajian sa rayaw-rayaw. In nakawa niyo yaitu ayarin niyo. Amuin pagyanun ain. Ang niya paso, no? Pasok mata. Aun mag-iyan, pasok simod. May tato nakarap pa simod sininain mata. Ha? Sababing magsasagda simod. Kanyo? Yung magbisara simod. Na yung pagyan si maas lang niya pasok simod. Sa simod dato, pasok simod, pasok ain. Simod na karoon, mapasok da. Ha? Bang biya mga kumugdan pa, hisisyo na yung kugdanan dengan mga kabtangan nito. Ito malingkat pangadjian, pag-ayad niyo ha, baran niyo, hipangindo niyo ha, kalasahan niyo. Bukod nyo dyan baran niyo. Na damikian, in biyeta niya hindoon, dengan mga kakunahan niyo, amin tumangkis dengan ha, di niyo pagkakitaan, kamu rin kakitaan niya. Pag yanong corona mo na jin. Ha? Jin. Ang kain na yan to, syaitan. Dahil nga mga syaitan manusia, ibang syaitan jin. Ngayon jin, di takakitaan. Amin biasa ni haulihan niya, ito yung pagtawag ko to antibiotic. Ha? A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Basahun ubos sembahyang subuh, iwan ubos sembahyang maghrib. Bangkau nakabasa ubos sembahyang subuh, di kau datungan mudarat sampai saja abutan sin sembahyang maghrib. Bang membaca puas sembahyang maghrib, di kau ratungan mudarat sampai saja mabutin sembahyang subuh. So kawan tagupat ka dyan. Umbulambok antibiotic. Kaya nga tanyo rin antibiotic. Ha? Laungsin, tausog, panggaka. Kaya tanyo rin panggaka. Panampan. Ha? Panggaka. Panggaka? Panggaka bang ha? Bahasa Sinug. Yeah. Antibiotic bang Anggalis. Kuan, medical term. Nabukon sa ito. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'ul alim. Papagakaroon niyo. Inyad to. Naubos ito, pakaran niyo pasin ayat Al-Kursi. In ayat Al-Kursi, bang mumabasa sinmayna at damikian, wayroon makaagpang kay mo sumud palang surga. Way makaagpang, way makatampan, sumud palang surga. Unuray makatampan, kamatay. Kamatay. Ang kanim bariman, di sila muka mapatay.
Tabmayta, amura ko manin nakatampan kanila, in kamatay. Biya sila halam sulka na. Biya. Okay. So mataod papaghalian niyo. Labi-labi na hihinang niyo mahapon may naat. Magsud palam CR. Uning panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mangkaw sumud. Ha? Uno insikihiti kang makauna sumud pa lang. Lawa. May dahil ito magtawod ka. Kamu. Patilipon din. Setan uno. Usog ibang babae. Setan usog, setan babae. Yaw nalom sinsiyar, nagtatakad kayo mo. Bangkaw rin makataawod sumud pa lang CR, maghakak sila magkatawa kayo mo. Bagkakitanin aurat mo. Ha? Pagkatawan kau. Nabang kau makatawod, di nila kakitaan. Yan. Ang kana pagkarungan ko bata-bata pa ako, bangyad tumasok na, pagyanon sinsay kain na, masok na in Maghrib, tawahon na yung kaanakan kataan pa sa katon pa, bye. Sabay ta. Ini pagpamuka nila, hitapuksin, kukuk. Kaya tanong rin kukuk. Meron lupasin kukuk. Pag niyo kaingatan. Sabay ko kaingatan. Ha? Isin nakakita kukuk. Ana, mo sa isa diyan. Kaingatan pag-uus? Huwag misang kita. Ha? Imbata-bata kuno, long sim mga sila magsusuy na kaunad to, bang malawa, subay lawakon si mga maas, in maglawag kanya naguno. Naguhubo. May kanto naguhubo. Sabab kuno in kukuk, bang makakita si naguhubo, katawahon. Besin pagkatawasin, jin halom sin CR. Na in kukuk, bang kumatawa, malansingin si mood pataas, katampanan ni mata niya. Na, kakitaan ni bata-bata. Kita nyo rin malansing. Las. Na, kakaw yan. Katabunan ni mata niya. Biyatin baita nila. Wallahu alam, kay wera sa bako nakakita kukuk. Gam kamu kaingatan nyo yung kukuk. Ha? Na, ang kataan lokal, siuk-siuk, mataod yan, timatapuk. Hambuk na roon ini, manggay ni. Ha? Aon doon, pagkakitaan sa bil anak ko, magpagkakita. 5 magtay manghod doon, hatasin. Naglangog-langog. Sambay na kaminsan, siyagdan niya, pawi, naguno ka mo, andum na. Ayan. Nawang ka mo nagtatawod, mahapon may naat, di ka mo yan, mabinsa na. Huwag mo darat dumatong kanin. Bihan. Yung kalisuan nila, maghibok. Ang pabi, mahibok tod ka mo ang lando. Di ka mo malang. Ha? Na ako, bialo paragbus, mabuka na ako, tumabang kanyo, bang sa upama. Aong kugdanan doon. Bang daing kanyo, rin nga paghibok niyo. Iyan na ako kanyo, imareo paghibukan, magbasa Quran. Maghapal sing Quran, iba na mo, tingkiyari niyo. Mukhang ba? Supaya makuyag imaas niyo, naghatod marika niyo. Ama, tingkawaon na to. Iban bang kamu magbasa sing Quran, makabakday sab kami karayawan. Sarab diak kami sinallahu ta'ala. Wang kamu makarungog magbasa Quran, dungog bisab kamu. Ang sito, hundong kamu, ikaw mo maglatay, ikaw magbisara. Dungog kamu. Namo yatin, dayaw na tuin. Ha? In Quran kalam sinallahu ta'ala. Bang muhyal kaan, nagmartabat kau sinyan, biya kau sin nagmartabat hatagdapo kanin. Allah Ta'ala. Namay po kita sin karayawan. Insyaallah subhanahu wa ta'ala.
Sabi na sinagi ko, engine na, yan, hakay kaligaran. Ha? Hakay kaligaran. Bang maabot na indom, so ipatayon na to din ilaw. Pangdakan yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baita niya, bang kamu matug na, tabon ninyo in mga pagkaon niyo sin tabon niya. Lukuban, inanglit, lukuban na sin saog. Inambong, lukuban na sin saog niya. Ha? Kataan sinin mapatut, lukuban na. Pag-ubos, in kataan, patayon na nilaw. May patayon na nilaw. Hangkan patayon in ilaw, hasupaya makarecover in baranta dahing hakalaulan sin adlaw. Hawag to adlaw, in labihang kamilyon nerve, yan hawaran mo katan, di sila makatrabaho. Longsin, bahasa Tagalog. In nerve, amunain, ugat sibi-sibi, insugpat niya amin tiyubuan simbahi mo. Inyan bang di makatrabaho long sin Tagalog, di sila makahinang sinhinang nila, pasal ma-neutralize sila sin sawasin adlaw at sawasin ilaw. In kasungan, bang di siya makatrabaho, mag-plug in lalawayan papais deng hapais mo pagwa. Di siya makabugit si lumi deng halong baranta. Nabang siya rin makabugit si lumi deng halong simbaranta pagwa, unong guan niya? Manatatin limang pid-biha. Gusto ko rin na ko sing alaw na nagiinom adya kaw kahawa mo sa anin sabab. Kaya laukan na sabing kahawa. Sa abukon, pasal sindi makatrabahoin, yaon. Bating katansin ang gawta pamaranan tayo ni akong hinang nila. Akong hinang nila. Nahambok na dito amin nerve yaon. Angkan naman kita magpaigo, subay, in Rasul, yadluko basyara. Unon niya, kamason niya wihanin katansin pais niya. May ta, adakala in lalabayan sin, amin lumi deng halong baranta na dasok na sin, uno, timukas na roonin uno. Kanay mga kadoktoran yan lang niya, pagkita kayo malong niya, mayroon exercise mo. May taka mag-exercise. Hasupaya, hulasan ka. Pagwasin hulas dahing hamin, tiyutubuan simbahi mo yaon, mauno siya. Mahumod in, mimikit doon. Alungag-lungag yaon, ikatilok pagwa. Pagsapo mo bihan, lumano na siya. So dumayaw na bang ibarat tao, dumayaw yung pagnapas. So kumusog ko magbalik. Biyan. Sabay ka. Beda sin Allah Ta'ala indum ja'alallahu sakanan. Ha? Pagali-hali. Inadlaw ipaguno. Ipaghinang, ipaglalag kabuhianan. Ipag-exercise. Yabang natutog, di ka maka-exercise. Kung ba? Yan. Saan naghihiwalay siya? Minsan natutog. Ikaw natutog, beda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato, pagbati mo, unoy mo na muna huwasan mo. 5. Mahita. Sababin 5 maulimang mang natutog. Kamas madtumari. Nasampay sini na mapatos mapatot kamasun, makamas na. Nah. Sabi ito so imuhukasan mo na muna. Yan. Amo yan ding mga panghindo. Kato tani. Na inshallah ta'ala in amin program tayo ni asal ding ha kaya tagnaan dihan tiap-tiap panagnaan sinahat aun siya seminar di. Na demikian ha programa sin ni Daul Islam biar sing kabi kaya muna kabi at inadomini way. Tumagna kita konsum sin kabla iftar. Ari pamaunin pag buka
Long taring halisag 5 mag-program di na iban da si mga kauruan kaibanan at iniyangin kami at iban ni second lim nading kami imbya mga host long sin sila magbibisara inshallah nabangway kami na imbya mag ini kami na hadya imbya mag-entertain bihandi inshallah subhanahu wa ta'ala na yanda yung mga kauruan si Nabdiya kaulaman na to inshallah ta'ala na kami imbya mga mag dihil pangajian biyan sa kainurit pamabutin waktu na to na biyayaon na inshallah ta'ala magsakap kita niya masuk na in kuhan masuk na in asar na marehati ko manjali na kita on pa biya mga ulmatan si mga jamaata inshallah subhanahu wa ta'ala na mauli wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.